Kinong siyang snong jong kanar tiang da kawai kasur kila dawa naga delimitation committee ban pinne ya kanar tiang umladang constituency but omday ban pharia ya kasnong nar tiang. Ya kani karai la shem haga jingya lang padba ka balong haga pratarik unaitung ringkat ga jingya don lang uwa he snong mom phaling ki but u secretary snong sati suwer but kiwe ki riurang ba. Kadkum ga delimitation of GHADC constituency draft la sakhi balapia ya kasnong nartiang haki artili ki constituency kata haka minsu nong jingi bat ka mudop umladang. Kadorbar snong nartiang kala penher bon tili ki jingtho syaga delimitation committee ban kerpat ban penne ya ka constituency ka baminta henry omshem la penne ya kani ka constituency. Kam gi pai ba kemansnya abi halor gani. Rejiawa ga komiti yang ga Joint Hill Autonomous District Council dan ga delimitation committee yang ga Joint Hill Autonomous District Council simkiar ga nane kini gijing dewa yang i man ga sukses i gam na giling yang dorbar chnong borok gini ipai ba gu em ini rengkat ba gu em ciung cesem na dep rai gete tor gijing ong ga yang ngasemen da ipai ba da rai wow boycott nane dam sendon tabun hagani ga election MDC to ai gam ta pai ba ngawa hetsno nartiang wa ayu eka ketuga jingpia kontensi yang ka delimitation committee ai jingito dimenta ka snong nartiang dan nagaliang yang nga de pemani ke dorbar snong ne kesngi ni bentau perca ya kani ka jingle yang ka delimitation committee kam tami ke jingpia bat penduk pertui ya ka snong nartiang dia ai tehni por ka dorbar snong darai go percaya gini teh nagaliang yang kerpat ya ke delimitation committee wo puni biang go ye pertu yang nartiang haji itu go nartiang konsensi teh hagijing itu kijing pia ya ka nartiang hagi abenta kamtam ya ke yamulong nartiang woto nang hap ko kijing pa kijing yu ke yang awes no kini penyo jing senyausi ku kro ya ke senong ke taw yang iwro ai kuwi ta kini ke meeting ke dorbar senong ko manne ke ski ta persnyau tho dus ke tri senong yang ini por ta ke pa dus ke tri wo pence wo company ta ke jing to ko ke dorbar ne ke ski boleh sebut to nga do o ke tri senong yang ke dorbar senong nartiang pelun mura kuwi to kat kamu desnya vi ya ikinten no he chnong ka jingmot yong ni gador bar chnong go pemani mene gesngi praterek yong bunai wenyau arajar puswa he jing ito wa de yo yu ya ga tu kubor lane ga draft wa ga delimitation committee yong ga Joint Hill Autonomous District Council na pempenapai ba go wo penman go ya ga public hearing menstep usngi kendetrek haitai ha district library hajuai hamantong gamte igam gi khon yang chnong hau pai ga tu ga draft dab bijing sausi wa ga chnong narting yang i ga chnong ko pau nam ga chnong ga te ko em ga nam ga pertuj na do sedang kamong haga MLA em ga wan narting hanre hau pai ha ga tu ga draft pen sausi ga i dala dalum orjeni yang ni ga dor bar pelun menegesngi de bentau ya perkat yo seni ya gani ke kam ni bha to gani do ke kam yap kam im yong ke chnong ke thau ke yong i to hadin wa dia perlu jing modi halor gani ke phang ne halor gani ke kam hi jing to wa ke jing cha le dusman la ne ke jing phia dusman yong gani ga delimitation committee yong ke Joint Hill Autonomous District Council ya ke chnong ke yong i kam ong arbenta em go hini gerpam le yang ga Joint Hill Autonomous District Council ya ga chnong ga yong i kawi da un kong pos nyao si do ga wa pendo go
yai pertut ke nartiang konstituensi kawa arwan kamong i ke jo ke chenong kawi na gadong na ke chenong ke yang i kate to gadong yamulong nartiang kam kawi na gadong da cha phia go kan kam hagani ke draft chagawi ke wen ke konstituensi hijoi por le na galing sakisen kam open kemo wa la da phia gi ya gani ke dong em ko ke chenong ke yang i wat chipayu le daw man ke jing thap bot mar chawi kawi ke payu chawi konstituensi wi payu chagawi konstituensi to wa kamong em gi khon yong ke chenong go chong nei ni kawi ke payu chong chei ni kawi payu chong chei ta chadong yaw chong gi jar jar ke dong ti joi por le kam he chenong yong i na da dep do ong chwa ha ke tuga boda dep lai ong churman yong ke delimination committee u he chenong yong i to u chong nei ta ha dong yaw mulong da man u kabut ke yang OM go hadong ya mulong da kani ke komiti ra go yang ni ke dong ya mulong u he chnong wi man thabut jar wir chnong dai i gam na geling yong ko bar chnong em ru kwai wa u he chnong yong i u em chwi i chwi kani to man go bakla ba to jo he chnong to thabut le ha ke jo bagaimana nong vi pai ba i percaya ga to wan ra ba gi kat bi yo la ya gani ke jing thmu bi yong i percaya jeri mau he chnong ni le to yo em lang chiru i thabut hai ni ha chnong nar tiang ne konstituensi nar tiang hi to penmi biang gi ka ga maju boleh tai gam ne geling yang ke chnong chimkhia ye gani ke kam de benta wo u percaya ya ga jing thmu yang ga delimination committee ya gani ga wo post ko le ne wo pensnya go ha ga public hearing i men step besni daw lai chimentai hitai ya public hearing reng dawan men step hitai wo percaya ya gani jing temu yang ga council ya gani ga wo phia ya gi konstituensi kam jo open wir pertek ya ga chnong go yang i kam jo wo phia arling ya ga chnong go yang i dan halar gani ga phang i gam na ga ling yang ga chnong nang kong da dep i u penman ya ga dor bar chnong ha gini gi banai go dep ha ga khar tarik yang banai go le yang ni usnem how you ya ga tu ga draft ketela ka draft komi chapang gani ga phang chapang gani ga delimination hi ya gi konstituensi hanre hawa da chem ye gani sedang ni gam dor bar chnong wo rai la da jia wa gani ga draft man go paka i gam ga ling yang dor bar chnong u percaya ka da ne hejo po da rai ga dor bar wong chimentai ha ga election MBC te haden wa da lai chem i wo churman yang ga delimination committee kamong haitai hajwai dia chemi wa haga ar phanyau tarik yang banai wale hak dia chemi wa churman yang ga delimination committee hawa ya kalami pelu jingmot yang ni kam na galing yang nu churman yang ga delimination committee tau kini ke kam kini go mi kini ke draft ong go fake ani go top ong o perchang au khut ya ki committee yang na ringkat wa committee yang pi goi pelu jingmot i halor kini ke kam hadir udang gamte idaboi yaga wigti da kerpat ya ucerman wa khut ya ketega komiti hanre wadap receipt ya gini ga ka chithi nei kam geling yang kedor bar chnong kap yang i emer ketega jingkot naite da bo bing is kawi reminder ha gini ketiyaw ni ha gini banai go dap da wan yang isi chnong da hagatai ga chithi da eu ya ga jubab respon mo kamong lembaga chithi ong wa ya gini ga jingkwa yang pi wa post ika ha public hearing te kamong lada post ke public hearing i gam yang chnong snyai ya kata jing dawa yang i emrago jingmut kanu la jingmut yu pen bani ragani ga draft ko katte ko wa da phia pen ban ani da pen wir pen ban ye pertut yang chnong hei pertut yang narting konstituensi da rano i cha nong jingi menso kamong i jo em nakmat ani nakle i pertut katte kamoman the poistre he jo ipor yu sekat kamong katne ye gedong yamulong da cha phia cha do chitai cha ngodop ladang konstituensi menchwa jo em narting ladang kan ni wen he thau narting mi de ngodop man tibre na gnu gdaw le boy em chalendet ka jing thmu yong gi ru chimet yo fan toy chimet igam na ga ling yong ga chnong percha joriga kani mestep
kamu ada duk tene wa igam ke cenong daulai percaya hitai dan ni agam yu hiki pai ba na perdi kinong chong cenong yang ke cenong yang i da em gi hagin gi yung dor bar hol hawat na de yer em woro gi kon yang ke cenong le de tip higam ini por to ipor rep war thung ipor close in ipor rep sing ipor khai so te de bon gi nong chong cenong yu lai ki jari ki ikan hanre ka tele kat wa em ini de yen percaya ka jo ka nong rim wa wip pagwi ka thuluyung yang ka cenong narting iu percaya ya gini jing temu yang ka delimitation committee ya ka cenong ka tha yang i hejoi por section ban la to wiya man kat gam ku tu chi ko da be menchwa ya ka delimitation committee to penne ga i kam jo ko constituency emri wo ku kwa ile wo pia la ni wo rai chwi ni ba wa ile wo ngam te kat gam ku tu ka proposal ko mi na UCM haga warta hagitu chwa pumi ya ga notification jing itu au pia constituency ongi ke jing mut ko pia ya ga constituency to upendap ya uduna a ya watam hanre kamu yu even tibrite watam tibrite uduna jing skit i gam ganarti yang ko em chwa kita ke pertu constituency to ra ke sela dunai to a ke sela datam penban pia arling gi ga chnong go yong i penban penwir gi seperti ini keling yang kedua par chnong go man mene hade mi di plu jing mot nagi robor lang gini go emro ini nagi man be man pa gi kroklut yang ga chnong ro gi simenta i rai wa gani i percha jorika yer go man ne yer yung ngai ya gani ga jing le yang ga delimitation committee te hijau por le la ga delimitation committee sim khiar go ya gani ga jing da wala ni ya gani ga jing percha yang i itu ara do gani ga luti daw perchang i neni chikmat kat wa ye wo percaya gani wo lai wan i dag wi galuti de benta ka kam yap kam im yong ka chnong ka tha yang i do te ni ki kiten was kisen kam gi pai ba kaman snya bi halor gani lewa em ye pro kon ng chnong percha ya gani ga jing temu yang ga delimitation committee to wa men step de tip wa peman ga public hearing andre hitai da bo ko por wa ya klami wa percha dosan minit dan hi dala da klami chipon gi phang la nei la da modi jing mut chipon gi jing mut man go ko yo por ne tai daw i penmi gani kubor ne gani gani us mentu kadang wa ga perthai yo tip go i gam ga chnong percaya ya gani ga jingle yang ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council ta saksin sagawi ma kabong dang kelam kabong dang mi dei perkat te gan gam da dep rai ha te yo bi kubor kabong hagi social media ha ga tu ko lai ar punya terik la rejia wa ga committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council dan ga delimitation committee yang ga Jainti Hill Autonomous District Council simkiar ga lane kini ga jing dawa yang i man ga sukses i gam na galing yang dor bar chnong wora gini pai ba gu em ini rengkat ba gu em chiung chesem da dep rai ga te tor ga jing ong ga yang na semen te pai ba da rai gi wow boycott lane dam sendon thabut ha gani ga election MDC to ai gam te pai ba